하나님은 가장 힘든 상황 속에서도 자기 백성을 발견하시고 가장 소중하게 지키신다는 겁니다. Тэгэхээр хичнээн хүнд хэцүү нөхцөл байдал дундаж бурхан өөрийн ард түмнийг эргэн тойрч хайрлан алхалдаг гэж байгаа. 주 안에서 하나님의 말씀을 붙잡고 살아가는 사람을 Эзэн дотор бурханы үгийг зууран бариад амьдарж байгаа хүн 끝까지 사랑하시고 끝까지 지키신다라는 거예요. тийм хүнийг бурхан яах вэ? Эцэс хүртэл нь хайрлан халахлан хамгаална гэж байгаа. 하나님은 우리의 머리털까지 다 세신바 되었다라고 말씀하시잖아요. Бурхан бидний толгойдох үсийг хүртэл тоолсон гэж байгаа шүү дээ. 우리가 침 삼킬 동안도 그 눈을 떼지 않고 지켜보신다고 말씀하시잖아요. Биднийг шүлсээ залгих төдийхөн хүртэл бурхан биднээс хараа салгахгүй биднийг харж байгаа гэсэн. 그리고 여기 말씀하시잖아요. Тэгээд энд хэлж байна. 호위하시며 보호하시며 자기 눈동자같이 지키셨도다. Эргэн тойрч хайрлан халахалж нүднийхээ цэцгийн мэт хамгаалсан. 사람은 눈앞에 무엇인가 날아오면 생각하기도 전에 눈을 감아버립니다. Хүн яадаг вэ? Нүднийх нь өмнө ямар нэгэн зүйл гинт гарч ирэхэд бодож амжихаас нь өмнө нүд нь шууд андаг. 뭐가 날아오네. 눈 감어. 이렇게 얘기합니까? Юм хийж ирж ин за нүдээ ань гэж дотроо боддог илүү. 그리고 눈 감아요? Тэгээд нүдээ андаг илүү. 아니죠. Үгүй шүү дээ. 자동으로 감아버려요. Энэ бол автоматар шууд анигддаг. 그것처럼 그렇게 지키신다라는 겁니다. Үүн шиг бурхан биднийг тэгж хамгаалдаг гэж. 하나님이 우리를 지키실 때 Бурхан биднийг хамгаалахдаа 망설이지 않는다라는 거예요. хизээч эргэлддэггүй. 우리는 하나님이 나를 지키신다는 걸 잘 못 느끼고 살아갈 때가 많습니다. Бид бүхэн бурхан намайг хамгаалаад байгаа юм байна штэ гэдгийг мэдрэхгүй амьдрах тохиолдол олон. 근데 지금 내가 존재하고 내가 지금 이 자리에 와서 앉아 있는 것은 Гэтэл би одоо оршин байна. Би одоо энд ирээд суудсан байна. 이 오늘 하루도 하나님이 지켜주시기 때문에 이 자리에 와 계시는 거예요. Энэ юу гэсэн үг вэ? Өнөөдөр ч бурхан намайг хамгаалж байгаа учраас л би энд байгаа. 그러므로 하나님은요 우리를 매일 한결같은 사랑으로 보살펴 주신다라는 겁니다. Тэгэхээр бурхан намайг өдөр болгон хувиршгүй хайраар халамжилдаг. 이 사실을 믿는 사람, Үүнд итгэдэг хүн, 이 사실을 믿는 사람은 어떻게 되느냐? үүнд итгэдэг хүн яах вэ? 하나님의 신실하심을 더욱 잘 알게 되고 Ийм хүн бурханы итгэмжит байдлыг илүү ихээр ухаарна. 감사하며 살게 된다라는 거예요. Тэгээд тэр хүн илүү ихээр талархаж 신명기 амьдрах. 7장입니다. Дэд хууль 7 9절입니다. 9 9절 함께 읽겠습니다. Дэд хууль 7-гийн 9-ыг хамт уншийе. Тиймээс чи мэдж ав. Эзэн бурхан чинь бурхан бөгөөд тэрээр итгэмжит бурхан юм. Өөрийг нь хайрлаж, тушаалыг нь дагагчдад тэр мянган үеийг нь хүртэл гэрээгээ сахиж хайр инэрлээ үзүүлдэг. 그런즉 너희는 알라고 하잖아요. Тиймээс чи мэдж аваа. 뭐를 알아야 되느냐? Юуг мэдж ав? 하나님은 신실하신 분이라. Бурхан бол итгэмжит нэгэн гэдгийг. 그의 신실하심은 천대까지 그 언약을 이행하시는 분이라는 거예요. Яагаад тэр нэгэн итгэмжит нэгэн бэ? Мянган үеийг нь хүртэл гэрээгээ сахидаг нэгэн учраас. 하나님이 나를 매일 한결같은 사랑으로 지켜주신다는 걸 믿는 믿음은 Бурхан намайг өдөр болгон хувиршгүй хайраар халамжилж асарж байгаа гэдэгт итгэж байгаа хүн. 내가 가는 그 길에 신실하게 역사하신다라는 거예요. Миний явж байгаа замд бурхан итгэмжтэйгээр ажиллах байна. 언제까지? Хизээг хүртэл 천대까지. мянган үеийг нь хүртэл 그 언약을 이행하신다라는 거예요. гэрээгээ бурхан сахиж хэрэгжүүлдэг гэж байгаа. 하나님의 그 신실함을 믿는 것. Бурханы тэр итгэмжит чанарт итгэх, 하나님을 사랑하고 말씀대로 사는 사람에게 бурханыг хайрлаж, бурханы үгийн дагуу амьдарж байгаа хүнд 오래오래 변함없이 사랑과 약속을 지켜주신다라는 겁니다. удаан хугацааны туршид бурхан хувиршгүй хайр болон амлалтаа сахина гэдгээ амлаж байгаа. 결코 변하지 아니하시고 끝까지 책임을 지신다라는 거예요. Бурхан бол хизээж хувирахгүй, эцээ хүртэл амлалтаа сахина гэж байгаа. 왜? 하나님은 절대 거짓말 하시는 분이 아니라고 말씀하셨죠. Яагаад вэ? Бурхан өөрийгөө хэлэхдээ худал ярих боломжгүй нэгэн гэж хэлсэн шүү дээ. 하나님은 사람이 아니시니. Бурхан хүн биш. 하나님은 인생이 아니시니. Бурхан хүний хүүч биш. 후회가 없으시다라. Тийм болохоор харамсдаггүй. 그리고 거짓을 말씀하지 않는다고. Тэгээд худал ярьдаггүй гэсэн. 하신 말씀을 반드시 실행하시는 분이라고. Хэлсэн үгээ гарцаагүй хэрэгжүүлдэг нэгэн байна. 우리에게 그렇게 약속하셨습니다. Бидэнд тэгж амласан. 사람은 말을 바꾸고 약속을 바꿉니다. Хүн бол хэлсэн үгээ өөрчилдөг, амласан амлалтаа болдог. 그러나 하나님은요. Харин бурхан 하신 말씀을 반드시 이루는 분이라는 거예요. хэлсэн үгээ гарцаагүй сахидаг нэгэн байна. 이사야 55장 11절에 말씀하십니다. Исая 55-ийн 11 дээр хэлсэн. 내 입에서 나가는 말은 헛되어 돌아오지 아니하고. Амнаас минь гарсан миний үг над руу хоосон буцаж ирэхгүй. 하나님이 입에서 나오신 이 모든 말씀은 Бурханы амнаас гарсан бүх үг 결코 헛되이 돌아가지 않는다라. хоосноор бурханд буцаж очихгүй гэж байгаа. 그래서 우리는 성경을 배울 때에
Тиймээс бид энэ Библийг 이 сурахдаа 말씀이 지금까지 다 이루어졌다라는 걸 우리는 배웠잖아요. энэ үг өдийг хүртэл биелж ирсэн гэдгийг бид нар сурдаг шүү дээ. 그리고 앞으로도요. Цаашдаа ч бас 이 말씀이 분명히 다 이루어질 거라는 겁니다. энэ үг гарцаагүй биелээд явна. 그것이 얼마 남지 않았어요. Тийм тэр хугацаа их биш. 그것도 반드시 이루어질 거라는 겁니다. Гарцаагүй биелэх нь байна. 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다라는. Бурхны үг гарцаагүй биелэх. 그리고 말라기야 3장 6절에 말씀하십니다. Тэгээ Малах 3-ын 6 дээр ч бас хэлсэн байгаа. 나는 여호와라 Эзэн би 변하지 아니하니라. өөрчлөгдөшгүй. 하나님은 여호와시기 때문에 변하지 않으신다라는 거. Бурхан өөрөө эзэн учраас өөрчлөгдөшгүй гэж байгаа. 사람은 기분에 따라서 이리 변했다 저리 변했다 변하잖아요. Хүн бол сэтгэл санааныхаа байдлаас хамаарат ингэж тэгж өөрчлөгддөг. 그래서 이 변덕이 사람의 마음은요 죽이 끓듯이 물이 끓듯이 쉽게 끓어오른다라는. Хүний сэтгэл яадаг вэ? Нэг шүл боцолж байгаа юм шиг л бөргөлж, боцолж, хөдөлж байдаг. 쉽게 바뀐다는 거예요. Амархан хөвсөж өөрчлөгддөг гэсэн. 물이 쉽게 식었다가 다시 또 쉽게 끓었다가. Ус яадаг вэ? Амархан хүрдэг, боцолдог. 이게 사람의 마음이라는 거예요. Хүний сэтгэл яг тийм. 그러나 하나님은 그렇지 않다라는 거예요. Харин бурхан бол тийм биш гэж байгаа. 어떠한 상황 속에서도 변하지 않고 Ямар ч нөхцөл байдалд бурхан бол өөрчлөгдөхгүй. 결코 바뀌지 않는다는 거예요. Хизээч өөр болохгүй нэг. 그래서 우리는 안심하고 그 하나님을 믿을 수 있는 겁니다. Тиймээс бид нар сэтгэл амар тэр бурханд итгэх боломжтой.